بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدمير أقول من كتاب التوحيد شرحها واحدكم وبابا كيف تجي سالس هوانا بابي باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. الله سبحانه وتعالى اسم فرتك احترام كرماي एकमट्टका नम बदल कुरुम गवाह का नंगें बाब माने कि एहतिरामट्टका एहतिरामा कतर गेल्लिदाने कमट्टका बाय मेस्मी हुन्ना कंकमंग आई तकेच्चन मेस्किये मुंदा नामेक अल्लाह के इस्म फुलोग एहतिरामट्टका बदल कुरन जेहेन कम गवाह का नंगें बाबू मी बाबू का बयान कुरवाफ अल्लाह एम्मे मतिवरी शिवफुरुतकाई इस्म फुरुत लिबोडगेंवा एम्मे हा उनिकंकम हुस्ताहिरु ओडिगेंवा मैं मतिवरी इलाहु एम इलाहा इलाह के इस्म फुला इलाह के मखलूक के तेरेइन फरातका गुलिगेंदा गोतेग्गा ए गोतकु नुवत इबारातकुं अल्लाह के हग्गक अरागनवे कमक देहवा कमन्या ए नमेक नुवत उसलूब नुवत इबारात ए बदल कुरन जेन इबारत अल्लाह के इस्म फुलोगे बरकात अट्टका इलाह के इस्म फुला एहतिरामा कदर कुर्मुगुत मुसन्निफ रहिमहुल्लाह मी बाबू को फुर्त मगेन्ना आफानी हदीस बस फुले रेग अलगुन बिन कुरी बाबू के शरह के फाह कुफवाने हदीस विदालुई अन अबी शुरैह अन्नहु कान युकन्ना अबल हकम फक़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्लाह हुवल हकम व इलैहिल हुक्म फक़ाल इन कौमी इज़ा इख्तलफू फ़ी शैइन अतौनी फ़हकमतु बैनहुम फ़रदिय किलल फ़रीक़ैन फ़क़ाल मा अहसन हाज़ा फ़मा लक मिनल वलद क़ाल शुरैह व मुस्लिम व अब्दुल्लाह क़ाल फ़मन अकबरहुम क़ुल्तु शुरैह क़ाल फ़अन्त अबू शुरैह रवाहु अबू दाऊद व गैरुहु। मैं हदीस एकने बाबू का मुसन्निफ रहिमहुल्लाह के ना फरमाया हदीस के बाने शुरैह के किबान अबू शुरैह के किबान रिवायत फावे अन्नहु कान युकन्ना अबल हकम एबे फुला एक कुन्निया गोतुगा अबुल हकम किए दिन फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्लाह हुवल हकम अल्लाह ऐ अल हकम ए इलाह रे हुकुम निस्बत बने इलाह ए फैसला कुरबा हुकुम रद्दुआ फरात अला लहुल हुक्म वल अम्र हुकुम इब्वुमाई फैसला कुरब मुग अमर फुलोने अल्लाह सुब्हानहु व तआला शकलागे अल हकम एमबी मकीवे ये अबुल हकम ते कुन्निया तिगोत तिकियेनी दिन बेफ्लोग दन्नोनी फ़क़ाल इन कौमी इज़ा इख्तलफू फ़ी शैइन अतौनी तिमंगे कौमुगे मीहुं कमेग देबस अरारुम वेज्जिकम गवानम मसले फैसला कुरमट्टका अन्नने तिमंगे गातश फ़हकमतु बैनहुम दिन तिमन्ने देमीहुं देतिरेग फैसला कुरमय हुकुम कुरमय फ़रदिय किलल फ़रीक़ैन दिन देबामीहुं वसे हुकुम गुमचरुहे फ़क़ाल मा अहसन हाज़ा दिन हदीस कुरबेती कोम्फद रंगलो कमेंगई तेगोता आदुलु गुमच्चे देमीहुं देतिरेग दिमा मसलत फैसला कुर हुकुम कुर दिन हदीस कुरे फ़मा लक मिनल वलद दिमाग दरिंति बेहिये क़ाल एबेक लक दन्नवनी अबू शुरैह दन्नवनी क़ाल शुरैहुन व मुस्लिम व अब्दुल्लाह तिमन्नग तिबे फिरियन दरिन अल वलद माने फिरियन दरिन शुरैह मुस्लिमा या अब्दुल्लाह तीन दरिन तिबे क़ाल कैफान हदीस कुरे फ़मन अकबरहुम एमीहुं के तेरेंगे में दोषी का कोई क़ुल्तु शुरैह तिमन देने में शुरैह क़ाल कैफान हदीस कुरे फ़अन्त अबू शुरैह एम बिमा
haleeg faanaki abu shuraih e kunniya badal kurabi abul hakame kiyet badal kurabi sawbaki mitanga babaga musannif rahimahullah genna fewani badal kurabi sawbaki allah subhanahu wa taala ge ismu fuluge barakatan e ismu fula ihtiram kurumugot ei meena mihege bappaye algon mekene abu fulan misalak abul me abu shuraih abu muhammaduge bappa ibrahimge bappa abu ibrahim abu umama megotam me kunniya mikiyen megotun al hakam ei allah subhanahu wa taala kam gawi hinduga abul hakam kiyon ei egotaga sekasigen wa kamennon allah ge ismu fula nisbe ko egota kunniya kiyon ei allah ge ismu fuluge barakat attaka ekalange hustahirwantakan algon men qabul kurati e ihtiram kurum gotun algon men efadanant je badal kura farega hippulan arawadaagam faana algontere kiya abdullah kiye abdurrahman kiye ka'batullah ge fulus kiye eme huriya chikis allah nisbe kure furnant ekamiga abul hakama abdullah ya tafat ei abdullah ga evani allah ge rabbuwantakama ilahuge ilahuwantakam bayan kuref ei abdullah ge maane ki allah ge ala abdurrahman maane ki rahman wanta ilahuge alu emma ei isnutan ei emme ragol nanta utere bayan furnant abdullah abdurrahman nabiya sallallahu alaihi wasallam basfuluge waradun asa ahabbul asma ila allah abdullah wa abdurrahman allah taala ge hadratuga emme loboitikam boduwegemwa nantakaki abdullah ya abdurrahman em ei allah ge aluwantakan deha koddeti ne nantar rangolo fawan eko mitang abul hakam ei allah nisbe ko buna ekashiya bahkan wate kefan e nam badal kurem em allah ge ismufulata ge ihtiram korunje mige terege algon men allah ge ismufulata ge ihtiram kurum ge wahaga dakka mawdu ge terege muhimmu kame ei algon men terega allah ge ismu fulota lifa wa liuntaka mi baawto kantattaka bes algon men je warabada rakkate befar algon men fene gonduga dustbin terega kitu qur'anu ge ayat mushaf illalaf ya nihanati kon hiteti algon men warafon media harus adohim mitanga malega koni kondukum hatim fenum wahak mei hagitu war hitamu ka war derakam algon menge kawmegga e mustafa ihanati kon hitigen diumak adi engigen bes neengi bes efadakam hingumake wara hitamu koranjeka amayakoga lifa allah taala gisufum sa bismillahir rahmanir rahim lifa waliuntaka ach magumacha tantana uka etchi sa algon me ara e daraje daan jehumaki hagitu wara hitamu workam algon me mustame kawmegga muslimun hittawga allah ge ismu fulata ge ihtiram koranjen ei taqwa ge alamat ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الله ge shi'ar takan ihtiram ko qadar kurame ei e qadar kuran emen hittawga wa taqwa ge sobun me taqwa rikan hurmiye ko je ekakante ge nokura nefada kankam algon men durwe rakkaatira jamaya ko ga e ismu fulata ge be izzati kore fata maqam toga e ismu fulata liumum bes rakkaatira wanje adiho megotun algon men warak gina algon men allah rahmatun algon men ge miskiteka ki duniya ge hen islam qawmtaka tafawut ko waras saada saaf riti miskitek tibul fenwada gannawan india pakistan tantana wadagen fiyam miskitu ge eterege liuntaka ay kurehunta go sobu miskitu ge assu alokkom go wattafaale gelli ma boda miskita zineteri kurefaati amudun lekiyuntak faruga kirtu qur'an ki liyumaki ei rangolu kamenno adi komme tanage lifa huttas dalila ki tanage lifa hurmenno suwala ki en ihtirama qadar kuret anu kuret adi deenuga sunnatuga ekam waridun assavet ilmor midaloni ei faruga liyumaki makruh kame adi waragin fara miskitakum fennane allah subhanahu wa taala ge ismu fula ekkon hame darajaga hame fontuga hame esaizuga nabiya sallallahu alaihi wasallam namfulu leifawat eive seggotuga skogge manakam amuko fennana bay miskitoga mihrabge kana faratuga allah wa faratuga may darajaga muhammad sallallahu alaihi wasallam namfulu jahafat
غير مسلم قالون مسكت كرافي امهم بنانه ميمه علكم كرن الله شا محمد එම් අල්ලාහගේ ඉස්ම ෆුලතක එද්දරජේක එගොතුන් ලියුම කීවස් හගියතුක ඉල්මෝරින් යාදකල වාහදක් කාෆරික මවුන් දෙකුරේ මස්සලාග ෂේඛ් උසයිම රහිමහුල්ලාහ වාහදක් කාෆාත් එගොත අල්ලාහගේ ඉස්ම ෆුලතක එද්දරජේක එහෙම් මීහෙක නම් එයි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කමුගා වියස් ලියුම් හොද්දෙනවා තිබෙවල විදාල වදාන කීවේ ෂහාද් දෙකලිමාගේ දෙනම් ෆුලේ බොයි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මුහම්මදු රසූලුල්ලාහ් එකම ෂහාදු දෙකලිමාගේ නම් ෆුල ඇස්සෙවති ખબරේ ගොතු එතකවද ගොතුගේ අල්ලාහ් මනුවේ එක්කවන්ත ඉලාහ කුනුවේ දෙන් අලගොන මිකියනි මුහම්මදු ෆානේ එකලාගේ අලා රසූල එකම එමානේ නුන් දේහවණී කීහම එ ෆාරෙක එන් උස්මිනෙක්ග එ ෆොන්ටෙක්ග අල්ලාහ් තාලාගේ ඉස්ම ෆුලා ame ayekuga ekalaanga nabiya sosumuge namfulu jahawatima e maane e tasawwure nun dehwani algon mikeni masha allah washiyata kalege faana allah iradu kurabi gotege hadi hamemme ibarat ge allah ayeku ekalaanga makhluqen efaden e daraje waakala gotakavs jama kur mana kure fewan emvima lekin toge ibadu kankamuge sagon men tauhiduge aqida beje ifatam war boda algon men dashun kuriyaram ganna jeelutaka ebe engenje algon menge alukon kora ekkawanta farata ki Allah subhanahu wa taala ke farata ed daraje gehen ebis faraten agun bala nuganna ema baydaru miskitoga misbiun hippa ole efadecchi hagetuga eggoda skogge manakantet tekenu ammukon algon men terega mis rajye ga ammuko dawlatuga faratun kurakon wanya ministry faratun kurakon wanya algon midenne hen ebis namek miskitoga liefa batta ka algon meggoda stayid kurakamenno ei allahge sufulukam gavis ennames aamu kagumen teregonno sulaki nabiyan sallallahu alaihi namful wara nujahane dawlatu farat egota rajyega ennames migota boda namful jahame honnani amille afrat mane ke allah ekko ekalanga nabiyan sallallahu namful jahafi ek mane ke aamu ka afradun kurakam dawlatu kamakawr boda e agumen fene zinetri kor miskito gavis egote lefa no honnat farega mulin ekkon nuhun naane kesnun ehna mes agumana fenifure egot ehma ei egot ekon kurma kebesare garan okamen allah ge snuflo sagumana nujhe kom miskituga liya karen algon men hittakuga agumana ke ecche kurmeti ge batta ge sure kurmeti ge seruko alkun kurabeno agumana ki hitun allah imabe ge ila alkun kurabe komme ta gottas agumana ilaho alkun kurun fursat oti allah taala debba fema agon men nuwane budu fallitawga mismim faadu faadu echi kurafane algon mes nantaka echi jahagen echi pang esinettirikam algon men balaganege e wattafaali ebesalege rangalu wattafaali enno mekankam sarugum durwe rakka tirwanje me mihrab kologa suratul fatiha lefa mihrab kologa kitu qur'an ga gibla sharu kurve ayel lefa mekankam kiyage to ebbes dalile asasen hori kankam enno adi ei miyage namada mihu gahunna shawgorikama khushuetterikam beeruwe go sehen khiyarutaka fikurutaka mi hadanaka wargina hunna mihrabgam kurimati suratul fatiha lefaut salak imami ed balagen kiyan figui warbod masale ke masale nikuna suratul fatiha balan kiyan ekam kurimati hunna by far finish dandu noni ade omankon billurika chikpa for jene gene photos fenna eves warbod masale miha ge sura kurimatim fenum namaz kurmandar nem zinetirikan ei rangol zinetirikan menu nabiy sallallahu alaihi wasallam fahuzamanan as qiyamen qaim nuwahu hatta yatabaha an-nas bil masajid mistaku miskittaka med fakhuru rejjo madanden qiyamen qaim nuwahu mane ki miskitta zinetirikon e miskittaka med mistaku fakhuru rewan mihunge hitta fasad e kharabuan imarataka miskitta zinetiriwan etantam falam hunnane etantam imarat gotun zinettirane hennames mistakun hitta kharabu fasade hame hemme tantames falwaf ennu miske imarak kurun chegotege hameke misketuge asdu imarak reeti kurumuge iturun algon men je algon menge hitta bes imakam reeti kurum dem musannif rahimahullah genna vidalun fihi masail mi babun nere masata al ula furtama ihtiramu asma'illahi wa sifatihi walau lam yaqsud ma'ana allah ge ismu furutaka sifurutaka ihtiram kurun walau lam yaqsud ma'anahu e ismu furutaka sifurutaka ihtiram nukurumuge gasten nekkamuga vias ek mane ki abul hakam ebefula kiya kunniya dini faharega wes
Allah eddarajaga nuwata Allah beizzati kuraka nun eme ekala etiqaden ebe fulunge nek sahabin ehen names beer fushun ek nun ehen deha akama bes kurunge huddewege nuwanakam ekka metarun deha vech aqida ek adi egota nekkam gavies efada nantakkiyun huddanuwanak الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك දෙවන ෆෑදායකි efada සෞබතකට්ටකා නම් බදලු කුරුන් ජෙහෙනක නම් බදලු කුරුන් ජෙහෙනක efada සෞබෙක් එක්කම ගවානම් الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية كنية كيومغا اختيار كرم وي ඒනාගේ දරින්ගේ තෙරෙන් එමෙ දොෂී දරියක්කම් වෙස් මි රිවායත් එංගෙන්ගෙච් ඒ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ සුවාල කරවේ කදේගේ දරින් තිබේ daringe teren tin darinne mitaga manegi firihen daringewa alwala de tin firihen daringewa firihen darin tibe hiye angen dariyeka nisbe kobes konniya kidan asabe kalun kiwa base es massen enemes mitanga ekefana tin daringewa ka dennei me hadis kurabi kaako egitere me doshi dariyeke wa dennei me den e konniya kiwwi doshi dariyeke isma nisbe ke shurey e men e de kodde kunniya kimunga boda iskan dembi doshi dari fulak dari dariful nisbe kokun eikan kunniya kimunga rangalu gotik kunniya kimugi sunne kamekkamuga nota mustahab kamekkamuga ilmori midalaf ei mihun ihtirama gadar kurumuge terega simeneka misalaka algon me miya kodan giyemmeda gos geeguna darifulu karega e bappage nambunu mavore algon men ammo gos bani koba he bappa darifulu karega wajja anubrana enega namaku gurani bappa koba ehennot ene karige bappage nambune fiyam ene tankole hadi nota huturu gote mihun egota nannamu mukhatab kurun badaloga meena mihegge bappa mi abu fulan meena mihegge bappa mi gota kunniya kiyun ei mi edevigen wakamekem ilmori midala fenana amuko dini ilmorin arabi agomenna ilmu genestiwa huriya be fulun sunan kunniya kiyaf agomen orufuga beirette kamen ennames ei algomenna sunnatumes fenna ekko mitanga e bayan kore fade henna meke fan hame ekani nambado kore nimuninut einage namek gohe kinekam kunniya gosi hema tien kunniya nukiyashe hadis kurum fudu henna situru kunniya kiyuve kunniya badal kura kunniya kiyuv e mihasa bab nimmal wa fani denwe baba ki war muhim baben ei salis habwana babu riya baba ki muhim babu te henna me sagon menge mi baba ki khasuka mi zamanu ga algon men terega hinga kantattak ekankam algon samaluwan je wara muhim kantattak kurige bab fadain salis habwana babu ko musannif rahimahullah bayan qurafani man hazala bi shay'in fihi dhikrullah aw alquran aw rasul sallallahu alaihi wasallam echega allah subhanahu wa taala ge zikru wa echaka nuwata quran nuwata rasula sallallahu alaihi wasallam furassara kuri malamek kuri nuwata kudamisko hiti mihige wahak nangem bab alhazal ay samasa names echka med kudamisko deha wafada bahurwen ibaraten amalek hingun nuwata ibarat ebbun alhazal astu serious manek gannu hennames kudamis wafada goten allah taala ge ismu fulak wa echka nuwata qur'an nuwata sunnata kodamis bahe nuwata kamek kurun ge wa kanangem bab mi babuge astu muradake ilmur midalawtuga mi babuge fahatu astu muradake egota kamek koffi miha faqad kafara ena kafar wejje ei mi babuge surukhige maanakamuga ilmurin sharahaga bayan kuraf natija ki efoga idalafani wa qawlillahi ta'ala adi allah subhanahu wa ta'ala annani wahi basfule wala in sa'altahum la yaquluna inma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un surah at-tauba ke fastolos faswanaye mi ayatu ko maanai wala in sa'altahum adi kadege faano ebamehna suwalu kurwa finama la yaquluna ebamehum bunane kan kashaware innama kunna nakhudu wa nal'ab aharamem weekan kashawari kule majako olunu baikkamuge manake men edekki wahake ka begotun ke fana suwal kura emburanti manname serious ko dekki wahake none majalaka sakarataka dekki wahake ke
din Allah taala men goni qul kaleg fan vidalwash abillahi Allah shay wa ayatihi ilahuge ayattaka shay wa rasulihi ilahuge rasulayan he kuntum tastahziun tibameh malamek kura kamuga wani tibameh fursara kura kamuga wi Allah ilahuge ayattakara ilahuge rasulan mi ayat bawalun sabab ilmun bayan kura fani ibn kathir rahimahullah بفلاغ كليفان تفسيره ودال فوني قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره أبو معشر المدني محمد بن كعب القرظي كبان نقول قراء فويد يمس بيفلون فراته قال رجل من المنافقين بيكلم ودالو منافق كتري ميها كبنيه مي تبوكم قراء ما هنگا دي حادثة جواها كمتانغ بيان قراءون ما أرى مثل قرائنا هؤلاء ما أرى مثل قرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا من رواية مصنف رحمه الله مي فوتوك متن غاس كنا فمي ابن كثير رحمه الله تفسيره كنا فوا صوب النزول ميعد ما أرى مثل قرائنا هؤلاء تممك من قرائن مانك قاري وري متانك يا ماسكوني صحابينا اي بيفلنا قرآن كيوا اي اونغني اداسكو ඒගේ තෆ්සීර් උගෙනින් අමල කොළොම්බ ඒ ඉල්ම වලින් ගොතුක තිබ්බානේ කාරින් නෙමෙකින කුර්ආන් කියවෑන් ඒගේ ෆිගු දස්කොග්ගෙන් ඒ කුර්ආන් අමල කරම් දෙමිහුන් එයි ඒරු දන්න බේ කරුණක් මිහාරස් දන්න බේ කරුණක් එයි එබේ ෆලොක් මසෙක්කතේ කොබාද කුර්ආන් බාවලම දියවර්ගේ කුර්ආන් දස්කො එන් අමල කොන් ඒ කුර්ආන්ගේ මාන හදීස් තෝ ගඩිග දෙනගෙනකින් එබේ ෆලොන් හුකුම් ද නෙරුම ගෙන්දේ එබේ ෆලොන් අමාස් කොන් එබුණනේ කුර්ආ කාරින්නේ ما أرى مثل قرائنا هؤلاء أهرمن جميعه قاري ورين فدين مانكي علماء صحابة فدين بيكو تمام من ندك من أرغبنا بطونا وأكذبنا السنن وأجبننا عند اللقاء كيومغا فوريهن كيوم فوريهن واغ دكومغا دوغوري ඒ මානකි වාවද වන හිබ්වරුග බහෙබ්බුඤ්ඤ සේ නොහිෆෙට්ටේ واجنبنا عند اللقاء ادي ادوبنا بدلواරුග එහා ෆින්ඩිබයි තිමම් මෙන්නු දෙක සහාබින් නබේගතුන් වාහ මෙදක එබේකලුන් කෙවමක් වරග වුණ වාහකයා එබේකල හංගරාමගේ මෑදානුක ෆින්ඩි වාහකයා දක්කා වාහකයාගේ තෙදුවරිනුම් වාහකයා මි වාහකතක් මුනාෆිකුන්ගේ ජමාතේ එමිහුන්ගේ මජ්ලිස්ගේ වාහකයා ගොතුක මජාකෝ සමාසා කුරුමුගේ තෙරේ දක්කවුන් එබ්බේ කණෙබ්බේ කමිද مي آية باغلن صبك فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دم مواهك نبي صلى الله عليه وسلم أريه صحابي جنسي وقد ارتحل وركب ناقته نبي صلى الله عليه وسلم كيفان قافلة نانغوا دتر فتويتن فقال يا رسول الله دين يجتر ميهك اسم بناني خبر كيفان أريه أما منافق تر ميهك اسم بناني يا رسول الله اي الله كرسول انما كنا نخوض ونلعب තිමම්මෙන් කුල මජාකෝ शकराजහන් දෙක්කි වාහකේ කෙසීරස් කො දෙක්කි වාහක නුනේ ගමනි වනතහද්දසු حديث الركب نقطع به عن الطريق අහර්මෙන් මේ කුරා දතුරුග අහර්මෙන්ගේ දතුරු කුරු කුරුමෝ ගොතුන් වාහකයාගේ සමාසාකොන් එගොතන් දක්ක වාහකේ දතුරු කුරමුන් දියරෙ බේ කනෙබ්බේ ජමලම තියෙන්ති බේ සමාසයාගේ දක්කම් දී වාහකයා ඉතින වාහකේ فقال دم vidaloi mi ayek vidaloi abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un tibame malamek qura farsara qura kamagawni allah ilah ayat takara ilah rasulangi la ta'tadiru tibame as uzurnu dakkashe qad kafartum ba'da imanikum tibame wani imankum fawqa kafir in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin tibame witirim bayaka තිබන් ඉලාහු මාෆ් කරවිකම ගවි නමස් කොම්මස් බයක තිබන් ඉලාහු තිබෑමෙන් ඉතර ඔකෝබා දෙවහුෂිම් බියන්නහුම් කානු මුජ්රිමීන් ඒ බෑමෙන් නකි මුජ්රිමුන් කම ගවාති නිදෙන්නේ ආමලුගේ සෝබ ඒකිතරෙන් මීහිගේ වාහක බයන් කරාෆේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එන තවබාවෙන් ඒනායන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ හුකුම ඉස්තිස්නා කර මාෆ් කරවිකම අවු මෙන් කියාදාන ෆොතුගා මතන්ගා මුසන්නිෆ් රහිමහුල්ලාහ් ගෙන්නවාෆා ඉබාරා මේ ආයත කියා ඉදාලම් ෆෝගා رواية فهمت قواني وإن رجليه لا يسعفان الحجارة إينا نبي أصلا مريه جاء عذر دكم وين بهنا دكم وين يسواه دكم ديرو إينا نبي صلى الله عليه وسلم के जमल कोलगे मच्छ अरवा फुरी में सामान तम बन्ना बंदे फुरी वागंडुगा हिफाट्टागिन एलिगिन
ena e shakwa korum die uzur kiyamun di timanna mehen dekki wa ke nune eiro ena ge fa bimmati ge deme munde manage jamal koriyad dani ena fahatu geligen e wahagata dakkamun di eya ke kayfan bas fulaki uzur no dakkash kadem wani iman ka mafawga kafar وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصنف رحمه الله متن جنو أفني عن ابن عمر الله معنى رسول ابن عمر كبان رواية ومحمد بن كعب أي كوريجا تفسير ابن كثير بيان كوري محمد بن كعب القرظي كبان وزيد بن أسلم كبان وقتادة نهتاس مفسر قتادة مفسر عبد الله بن عباس كداري ورن وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك همين يبك أن يبك دكي واقع تريغ تبوك غرامك ميك بني ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه القراء متانك إسودي رواية متانك سوني مفدا بايكتي من ندكمه إيها فيندي كيومك فوريهن واهك دوغمنا بايكتي من ندكمه كمانك الله إله رسول الله فقال له عوف بن مالك دين عوف بن مالك منافق ميها بدالوي كذبت قال دوغه كي تيدني ولكنك منافق هنكم تي منافق امبغن تيواهتي دكن لا اخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيواهك تمنى نبي صلى الله عليه وسلم خبر ده وشيمه فذهب عوف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره دين خبر دينما عوف نبي صلى الله عليه وسلم غاريه بداغن يرغ فوجد القرآن قد سبقه ena ebek holako e khabar Allah rasula devumge kuriga Allah subhanahu wa ta'ala ke Qur'an ena ge khabar kurin bawallahu wati ferun emihunge edeki wahagataka emihunge enubakam ge wahaga bayan korwa Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an ekalefan e khabar devwa fawani e khabar ipagen ekefan gaatan e sahabi wadagen iruga ni ayatan ekefan bawalawaf فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته دين إميهكم نواهج دك إميهكم نبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق كورين الشبيان كور فدين تمامن مجلس دترو كور مغوتن دكم دي واكك انفسال كليفان كفر كليفان ملامك كنا فرسار كلين دك واكنون قال ابن عمر بدالوي كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقته تمنى بلادر كريمهم فين إينا نبي صلى الله عليه وسلم جمل كلوجي ميتشيتن السافر واغنو جينا إليجن أوف فإن الحجارة تنكب رجليه إينا فا بمتي هلته ومتين دممون ده جمل هتي ودا جملا كيفان إخبار سبال ودا هتي ودا سنوغنوا كيفان دترو كريم جندم دي إميهم فاتون إشكواياجين hey uzuragen wahadakum demenenge masra warbodo gostujike Allah taala emiyonge hittako gawa forwa fawa kufra nifaq bayan kurwa surat bawale vima warbodo emen fadiya kurf embegen surat at-tauba ge nanto uterege ilmani bayan kurwa al fadiha fadiha kura sure ei mu'minun fadiha kur mi munafiqun fadiha kur be surat اي قران کا سورۃ توبہ کا اللہ تعالی بیان کرا فن يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورۃ تنبئهم بما في قلوبهم منافقون برغنے امیون ہتگا فروا فاوا وانہنا کفوا کفرا نفاقن کم فال قران سورۃ اللہ باول وفانت قل استهزئوا کلیک فن ودار رتبام ملامک قران ان الله مخرج ما تحذرون تبامهم تبرغن کم اللہ نربافی سورۃ باول එමින් හිතෝග ෆොරාෆර හුරියා කංකමෙක් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තෆ්සීරුක බයන් කරවා සූරත් තෞබා අදි හංගුරාමෙන් නිකුතුන් කුරීග ඉක්මොඩාතුන් කුරීග මදීනාග මිස්කිත බිනාකො ඒ මිස්කිත හුළුවන් එක එෆාන දන්නවාපත් එයි මදීනා තෙරේගේ ෆිතනා ෆසාදය මුස්ලිමුන් තෙරේගේ බෑබෑවුමායි නේග්ගානිකම අදාවත් තෙරේකම් ෆෙතුරු මට්ටක මුනාෆිකුන් ජමාවා ජගහෙක් ගොත එමිහුන් අදාෆා තන මිස්කිතේ නම්ක එක එෆාන අදිස් කරවි හංගුරාමෙන් එඹුරු වඩාගේ මිස්කින් හුළුවා දෙන de miski bata fe mehun ek fana kon niku ti angurame misure bawale bi angurame ak magumati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe ke ter jamaate beg fono miski andale e miski dwa ga surat tauba bayan kura walladheena ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bayna almu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu
Allah ilahu ko rasula deklo angurama ko muslimun terega adawat tereko babam fetru miski hedi mihunga wahaka masjid dirar go wahaka bayan ko sura tauba em mi surata ki emihunge hagige fadhiya kufawa surat tauba ek den midennevi miha as uzur dekkime kayfanu kiwa vidalama gendevi abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum tibamehum uzur nudakkashe tibamehum bani iman kama fawga kafarofe ma yaltafitu ilayhi wa ma yaziduhu alayhi nabiy as-samek e mihekka vi farata emburis wada nugannave fassemburi ballawas nulava adi e basfulawar ituran evvesche vidalanwe kiwa vidalama gendevi لا قل أبي الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم آية تلاوة كروم كوريا بداغن اي ميكان كيفان ابسرك سمالكم ندبا مي بابوغا مصنف رحمه الله جنوا واكيك ميتانغا يفهم دين الله تعالى بيان كره بسوله إنعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إبامهم كترين إبايكان تيمان إله معاف كره بيس أنا بيك عقوبة دبوانا واه معاف كره بميهم كتريك بيك اللي جواه كم تفسير من بيان كره في مخشي بن حمير أو حمير إينا الله سبحانه وتعالى دعاء كره بكم بني إيكانكم سلامك دبواتو عادي مي ena kuri du'a getirega asu Allahumma inni asma'u ayatan ana a'na biha taqsha'irru biha aljulud timanne ardi vejja ayate e ayatuga e timannage wahakan kashore ene edekevun wahaka sobun ena deravi wa tajillu minha alqulub adhittaka birwatikam wanna morga ayate timanne ardi vejja ayen e timannage muraduga en ayatekam timanne fene Allahumma faj'al wafati qatlan fi sabilika timange maru e ilahuge maguga shahidun kamga labwande la yaqulu ahadun ana ghassaltu ana kaffantu adi efoga evves mihagu timanne meena mihagu kafun kuri timanne meena mihagu hinevi timanne meena mihagu waluli anna dafantu ehen nubuna fada gotaka timanne amed meduri kurabwande mane ki qatulu shahidugen evves mihaga timanne gashigondu vi tanek nangawa fande ki adu akurf qala fa usiba yawm al yamama yamama gangura mage duhuga ene ekan edua kuri faden dimave fama ahadun min almuslimin illa waqad wujida ghayruhu den uriya muslimun fenu angura mage shahiduge vetti fawa dennames angura men ena nikum hena senen evves aseren angura mage madanu nufenu em itanga Allah subhanahu wa taala afu kurabane ko istisnavi mihun geterega bekalaki eikam baakiti mismihun Allah subhanahu wa taala uquba def ei mufassir mita genwa famanek ابن تيمية رحمه الله وداله فوي من آياته شرحها تفسيره وقد أمره الله تعالى أن يقول له قد كفرتم بعد إيماني الله يمين أمرك رافع ونتبامهم إيمان كما فوق كافر وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر إتانغا مواهدك نيك الكفر مستلق على كنس واهدك كافاني هما يكني miha kafirwane i'tiqadu ena buna echka eggoten enege i'tiqadu tiyaye beru fushum bas kufur ko bahe beenu kurima egmane ke ena gitugon i'tiqadu ki komme harum balanje echenu i'tiqadu eterega goswi ma nuni efada bahen Allah rasulate nubunane ekalang ayataka ane kanekon dar mitanga emihum malamata farsala kuran edekki wahakaga Allah nisbekko vesenubune adi qur'an nisbekko vesenubune adi Allah ge rasula kiya vesenubune emihun dekki sahabinna ekayfana tabave ngule mismiyunge huri findikam ge wahake kiyan dekki wahake hennames e nabiy sallallahu alaihi wasallam tabave ekayfanunge negeneste risalatan etere fushunna e beer furun amalu kurum di assabe kelon nisbekko qur'an nisbekko hekuri furassara ay malame nuwada samasa gotuma sedekki wahaka qur'anuga Allah taala nisbek kurwa fani Allah kuri malamataka adi ilahuga ayataka kuri malamataka ilahu rasulaka kuri malamataka mi warabbodu algum samalwan je nuktay ei mihoko Allah kiya veche nubonyas Allahuge shariatan amalu kurati ebeka echi gonya ei Allah e furassara kure ehin kom vejam sunnataka beka amalu kurati esobattaka abeka furassara kure wenna e furassara kurani ebeka no
e farsar kurveni e bayake amal Quran sunnatuge sahibayen e farsar kurve adi Quran ge hukum amal Quran ti farsar kura kawanya e farsar kurveni e bayaka no e farsar kurveni Allah ge ayat ge farsar kurve ena komme bonaka nojeni timonna me ayat ge farsar kurmek ekame ayat ko saaf ko fenna hukumaka farsar kurima e hukumaka kuda misbas bonima e farsar kurveni Allah ge ayat ekam saaf ko me vene e yemun de ki waaka ge terege nen Allah ge waaka rasula waaka ayat waaka bis enna mes Quran emun de ki waaka maana kurwa tafsir qurawo de Allah kuri malamata ka adi ayat kuri malamata ka adi ilah ko rasula kuri malamata kirat kuri argument denganna rega me babuga den ilmurin dakka fur em waata ka ekko badal Quran me haysa wago mere filal kurkullani hada wa subhanaka Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.